Sanibonani, ngithe namhlanje usuku ukuthi ngiphendule ama-comment. Ngiyaphendula ama-comment mina. Angizibani. Phela ngiphila ngomuntu mina. Nje yinina. Okay. Siye lapha lokhu njani ngibani? Mzukulu. Nazo izompondo okhuluma ngazo. Sele intathu le thathwa ngawo lekhaya. Lento lekhaya into yakho la ihlali. Kuhlukene. Uphondo masikhuluma ngophondo ehlukene. Akusho ukuthi amakhalazo fana zibe njani. Cha njengoba zinje ziyayifaka into ehlukene. Kuya ngokuthi ngaloso sikhathi mbinani la sigodlweni. Kodwa njengoba uthi umbuzo wakho usiza kuphi siza sekutheni liyakwazi ukuthi sifane nento yokuqina kube khona into yokuqina la elibazisa izitha ezithatha umqondo kakhulukazi thatha umqondo izitha ziyakhohlwa mabu nezitha futhi abantu abakusongelayo bagcina bebulelene bona ngoba bagcina bexabane bodwa yezwa ke masikhuluma ngelezitha uphondo kuba uphondo lwezitha kuyenzeka abantu bayifakele nje behlobisa ndobuza ukuthi sizaphi la ekhaya nje ubuza kumina nginempondo elokuqina kuzobe uphondo lothwebula mangabe lifakwe into ethwebula imali mangabe ukuthi umuntu owenza something uyazwa ke lokuthanda lokuqhamuka khona njani abantu abaculayo abasuke belifakela ngisuke ngazi ukuthi ngifakela ngifaka omababaza ngifaka izinto khona imithi engiyakhaya ithi isibabaza abafazi bayababaza boqhamuka bakekize yabo into enjalo kodwa limayelana nento oyenzayo lelobuhle ukuthi ufuna kwenzekeni ngifaka lezo zinto engiyifaka ukula la kulole ngizoqina amadoda lawo into yokulwa futhi evikayo ezitsha njana nokuthi libangilakha lolu liyajula julile impela ngoba lifuna ingane ezincane mangakha lo muthi juliwe lento ezincane ezizodlala kathi idlala izawoni zidilaye kuba khona ephathwa izulwani wephansi kunomuthi engisuke nginike wona mase iwe phansi mase ngiyayiphuca lo muthi ngini ku 5 rand mase ngiyawenza noma kanjani ingqondo iyahamba ngoba uthi sigebengu esinjani sihambelwa ingqondo sithuthe sihambe siye kude mawuthi sithi siqinile ngoba umqondo uyahamba belandela wena futhi akaphile sithi isikhathi umuntu okulandela ungenacala impondo zale khaya ezinjalo mfowethu ngokukhulu kuyithoba siyabonga.